No, mama. Ay, nagre-record. Edit na. Yes, and hello mga ka-rock and roll to the world! I am Dora, ang lakatserang negra naglarang Dota, kung todo nga nota. Takiatamin iyo para rindi con ustedes un canción, especialmente con el mga gente na... Hello mga ka-rock and roll to the world! And welcome to the Dora Show! Correct? I am Dora, ang lakatserang negra naglarang Dota, con todo grande nota. Taki iyo ara para rindi con ustedes todo un canción na mebo lang iyo yaase tamin para na magahente ako pirmi rabyaw na bida. Correct? So, sige. Listen carefully and enjoy. Si rabyaw to kung besi, mamprangka to kunele, hindi mo... Wait lang. Dapat ang mga ka-rock and roll to the world and mga baby girls. I am Dora, ang lakatserang negra naglarong Dota, kung todo grande nota. Takiatamin kita, Ana, and manrindiyo ko na sedes un canción para na magahente na kalpirmi rabyaw na bida. Okay? So listen and enjoy. Si rabyaw to kung besi, man kwento to kunele, hindi ka man post na FB, kawarche na miedo mantag. Ta irbi agad dito sangre, mas malos hindi pala sabi, kay kunele to taman dawi. Por eso calma lang, din mamaga gente que falta atención. Calma lang, din mamaga gente puro konsumisyon. Easy lang tu, relax lang tu, simple lang ang vida, kaya smile lang tu. Si pone tu por pecho pronto tu queda vieja. Por eso amiga, un poquito paciencia lang. Calma lang. De mamaga gente que falta atención. Calma lang. De mamaga gente que konsumisyon. Easy lang tu. Yung gani relax lang tu. Mas kinuha yung pelo, karay balot yagat yo. Sige.